बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. देव बरो दीस मागता तुमकां सुमेज सांग. मगाळ बाबयनो आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा मोरी बडव्यांची राणी. उगडापण ग्रंथावस्वर 4:8 वळो आमी वाचता बडवे देवदूत खळनासतना देवा मुखार गातात. पवित्र 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 सर पदवेदार सर्वस्पोर देव जो आसलो जो आसा आनी जो येवचो आसा. आनी तो देव ह्या सक्रामेंतांत हजार जाता त्या देवा समोर आमी दिंबी घालया आनी ताका आराधन करया. गावन गीत नामान तुका देवा बापा गीत संको K6 पेज 150. नमन तुका देवा बापा जिवीत दिल्यास थेवता सर्गा संसारात रास करतेल्या महिमा तुका येरसनारा. नमन तुका देवा बापा जिवीत दिल्यास थेवता सर्गा संसारा रास करतेल्या महिमा तुका येरसनारा. महिमा 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 महिमा. प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता मोने जाल्या दैवीक शब्दा संसाराक उजवाड हाडना येयल्या अर्घान तुका सोडवोन दारा. प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता मोने जाल्या दैवीक शब्दा संसाराक उजवाड हाडना येयल्या अर्घाल तुका सोडवोन दारा. अर्घा धनिया अर्घा सोमिया अर्घा धनिया अर्घा सोमिया. होगळाप तुका पराक्लिता जिवीत दिवच्या बळवोन सथा मनशाक नवे रूप दितेल्या स्तुती तुका कुरपेवता. होगळाप तुका पराक्लिता जिवीत दिवच्या बळवोन सथा मनशाक नवे रूप दितेल्या स्तुती तुका कुरपेवता. स्तुती महिमा स्तुती धनिया स्तुती महिमा
धनिया अर्घा सोमिया अर्घा धनिया अर्घा सोमिया महिमा 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 हालेलुया 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 आज बुडवे देवाक निरंतरी नमान करतात. आज बुडव्यांक रचलेलो तो सुदैव मरी माय आनी आज बुडवे सक्कळ सर्गी दळबार सांगाता मेळोवन ताका निरंतरी स्तुती करचे असंचे सुवे मेळोवन देवाक आमी अर्घां दिवया. कीर्तन 103 19 आनी 19 वोल्तान 20 आनी 1 वोल्ट Psalm 103 verses 19 to 21. म्हजे उपरांत हें कीर्तन तुमी म्हणा. सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन स्थापीत केलां. सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन स्थापीत केलां. सुमेसांचेर तो आपलें रास चलयता. सुमेसांचेर तो आपलें रास चलयता. देवाच्या दुतानो ताच्यो आज्ञा पाळटल्या बलिश्ट वीरानो ताचे आज्ञा पाळटल्या बलिश्ट वीरानो ताच्या उतरांक लक्ष दितेल्यानो ताच्या उतरांक लक्ष दितेल्यानो सर्वेस्पराची स्तुती करा. सर्वेस्पराची स्तुती करा. सगळ्या ताच्या दळबारानो सगळ्या ताच्या दळबारानो ताची कुशी पाळटल्या ताच्या सेवकानो ताची कुशी पाळटल्या ताच्या सेवकानो सर्वेस्पराची स्तुती करा. सर्वेस्पराची स्तुती करा. एकडी बोर आमचे हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया. देवान रचलेले बुडवे दूत ताची स्तुती करतात आनी आमची सेवा करतात ते आमकां संगात दितात. आज मरी बुडव्यांची राणी जावन तिची सेवा केल्ले ते आनी आज तिका बुडव्यांचेर अधिकार सुमयान दिला. आज आमकांय देवाची स्तुती आमी करतना देवा सुवेंची येत आसतना निरंतरी आमची राखण करचे बुडवे आमकां सांगात दिवचे बुडवे आनी ह्या बुडव्यांक रचलेलो आमचो देव आमचे खातीर आनी तांचे मुखांत आमची जतन घेतलेलो तो आनी ताचे मुखांतर बुडव्या मुखांतर आमच्या हर एका गरजांक पावलेलो. त्या देवाक आमी अर्घां दिवंक फावो. देखून ताची आमी स्तुती करया. देवाची स्तुती करन एक देवाची बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक आमी अर्घां दिवया आनी गावया. जय 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 देवा बापाक जेजू क्रिस्ताक पवित्र आत्म्याक. आमच्या बुकांत H17 पेज 80. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेजू क्रिस्ताक. जय 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 पवित्र आत्म्या. जय 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 त्रिएक देवा. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेजू क्रिस्ता. जय 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 पवित्र आत्म्या. जय 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 त्रिएक देवा. आंजा संगी मेळोन सर्गी दळबारां सवे मेळोन
आज देवाची स्तुती करया, ताका नावाडया वाकनया. आजा संगी गावया आमी महिमा देवाची. आजा संगी गावया आमी महिमा देवाची. वोडा ताळ्यान स्तुती करया सोम्याची. वोडा ताळ्यान करया आमी स्तुती सोम्याची. जय 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 देवा बापा. जेसू. जय 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 जेसू ख्रिस्ता. जय 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 पवित्रात्म्या. जय 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 त्रिएक देवा. तरी ताळयो पिटून संतोषान आनंदान उल्हासान सगळ्या आमच्या मोनान सगळ्या काळजान संतोषाची गीतां गावून उल्हास्यान देवा. संतोषाची गीतां गावून उल्हास्यान देवा. काळजां तावन उपकार बावून दिनवास्या सुम्याक. काळजां तावन उपकार बावून दिनवास्या सोम्या. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेसू ख्रिस्ता. जय 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 पवित्रात्म्या. जय 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 त्रिएक देवा. ओडा मोगान ओडा भावार्थान विश्वासान बापाक पुताक पवित्रात्म्यान बडव्यांक रचलेलो ताची स्तुती करूंक आमची सेवा करूंक आनी मोरी मायास बडव्यांची राणी जावन ती आमचे खातीर विनाती करता. दुतांक ती फरमायता. इसमें उपकारांक सुम्याक आमी अर्गां दिवया, आराधन करया, मान करया. ओडा मोगन बापाक आमी आराधन करया. ओडा मोगन बापाक आमी आराधन करया. ओडा मोगन जेसूक आमी आराधन करया. ओडा मोगन जेसूक आमी आराधन करया. ओडा मोगन आत्म्याक आमी आराधन करया. ओडा मोगन आत्म्याक आमी आराधन करया. विश्वास पोनी सकड आमी वाटताची दर्या. विश्वास पोनी सकड आमी वाटताची दर्या. जय 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 देवा बापा. जेसू. जय 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 जेसू ख्रिस्ता. पवित्रात्म्या. जय 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 पवित्रात्म्या. जय 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 त्रिएक देवा. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेसू ख्रिस्ता. जय 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 पवित्रात्म्या. जय 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 त्रिएक देवा. जय 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 त्रिएक देवा. जय 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 त्रिएक देवा. आज आमी अर्गां दिता जल्मा दिवस आचरण करची. लिसी लोबो दुबय, सुष्मिता फुटाडो बेंगलोर, क्रिस्टल सिमोना सिक्वेरा उर्वा, ब्रदर रोहन एडवर्ड मस्करिनस बेंगलोर, वेलिका क्वाड्रस मुंबई, हेराल्ड पिरेरा थाने, लॉरेंस डिसोजा पानाकाचे, रेचल सेरावो गोरेगांव, एडलिशा मोंतेरो पेरमानूरू. तशेंच काजाराचो दिवस आचरण करता लॅन्सियानी मारिया फर्नांडीस. आनी अर्गां दिवंक आमकां विचारलां सुमार जाणांक मेळिल्ल्या उपकारां खातीर आमी अर्गां दिता. प्रत्येक जाण उडास करता. वाज बरी भलायकी मेळिल्ल्या खातीर थिया डिसिल्वा मुलुंड, लिना सेरावो अहमदाबाद, उमेश केंचनकेरे, अरुण केंचनकेरे, थॉमस जुलियन डिसोजा किरे, रीटा लुईस वामंजूर, नवीन डिसोजा मैसूर बरें काम मेळिल्ल्या खातीर. तशेंच अनिल स्टीवन मोंतेरो पेरमानूरू.
ह्या भाव भयणी सगळे मेळोन देवाक हाजर घालीत आसतना आमी नियाळून आसाव आयुसो विशय प्रत्येक तरान मोरी बुडव्यांची राणी मोगाळ भवनो आनी भयणीनो मोरी कशी बुडव्यांची राणी गी म्हळ्यार आमी एक गीत गावचें आसा प्रत्येक तरान मोरयेचें गीत बुडव्या संगी खऱ्यान मान मायती आमच्या तारोकाची लागीं सर्या तिच्या मोगान वाडती आमकां बचावेची आनी ह्या गितांतच आमकां कळटा मोरी कशी बुडव्यांची राणी गी म्हणून मोरी देवाची माता वा आनी देवदूतां मदें एक व्हडतो संबंद देवबिरांत जो संबंद आसा म्हणटात हो संबंद मोरयेच्या संवसारी जिवितांतच आमी पळयता धाकल्याक गब्रियल बुडवो मोरयेक बरी खबर हाडिल्ल्या वेळार आनी उपरांत आमी जाणां जेजू जल्मल्ल्या वेळार बुडवे देवदूत गातात महिमा देवाक अती उन्नती शांती ताका मानवल्या त्या मनशांक संवसारी आनी उपरांत आमी मोरयेच्या स्वर्गारोहणा वेळार म्हणटात मोरये स्वर्गा संवसाराची राणी म्हूण कुरवार करतना बुडव्यांचे हजरपण पवित्र सभा मानून घेता देखून मोरये आनी बुडव्यांतय बरो एक देवबिरांतेचो संबंद आसा पूण मोरी बुडव्यांची राणी कशी जाली एक रसना जावन बुडवे मनशांच्या की तांकां इल्लेशें चड उंच रितीर रस लागय पूण मोरयेक कित्याक देवान बुडव्यांची राणी केली वा तिका एक उंचलें स्थान दिलें देवा उपरांत मोरयेचें स्थान दुसरें स्थान म्हणटात देवदूतां प्रास व्हरती कित्याक देवान तिका असलें एक स्थान आनी आज आमी आमचे लदिनेंत वा तिका मान करन म्हणटा मोरी बुडव्यांची राणी कित्याक म्हळ्यार तिणें जेजूको सोडवंदराक जल्म हाडलो देखून आमी तें गीत म्हणटना म्हणटा बुडव्या संगी करया नामान मायती आमच्या तारोकाची म्हळ्यार सोडवंदराची आवय ती जाली देवाच्या पुताची आवय ती जाली देखून जेजूक लागून जेजू सोवें जेजू सर्गा संवसाराचो राय आनी देखून ती सर्गा संवसाराची राणी देवाची माता वा जेजूची सोडवंदराची आवय सर्गा संवसाराची राणी म्हूण तिका कुरवार केल्या देखून जेजूक आमी मान करता आसतना जेजू मुखांतर जेजू सोवें ती बुडव्यांची राणी जाता जेजू राय मोरी राणी देखून बुडव्यांची राणी म्हणून तिका आमी मान करता ते मानसर न्ही मोगाळ भवनो आनी भयणीनो आमी जाणां आज सैते सांत भक्ती म्हणटात प्रत्येक जाणां हांव एका सांताचो उडास करता सा लुई दे मोंटफोर्ट मोरयाळ भक्त ताणें सांगचें आसा मोरयेक आज उंच उबारल्या देवान दुसरें स्थान तिका दिलां सर्गार देवदूतां प्रास उरतें उंच स्थान देखून लुई दे मोंटफोर्ट अशें म्हणटा मोरयेक आज बुडव्यांचेर आनी जैतेवोन जाल्ल्या सुमेस्तांचेर सर्गार अधिकार आसा चोकडांचेर आनी हो अधिकार कसलो देव खालत्यांक उंच उबारता देखून मोरी भोवूच खालती देवाची खुशी संपूर्ण तरान केल्ली देवाचें उतर संपूर्ण तरान पाळलेली वा जियेल्ली देखून आज तिका सर्गी संवसारी आनी पाताळी हर एक सकत कुशेन वा नाकुशेन मोरये मायेच्या आज्ञाक खाल जाता जशें जेजू मुखार हर एक दिमी मोडटा सर्गी संवसारी पाताळी तशें मोरयेच्या आज्ञाक सुमेस्तां खाल जातात आनी बुडवेय खाल जातात बुडवे तिची संवसारी आसतना जतन वा सेवा केल्ले पण आज तिका बुडव्यांची राणी म्हूण देवान उंच उबारल्या देवानच आनी हें वर्तें देणें भाग तिका दिलां आनी ह्या खातीर तिका आमी मान करता आनी तिचे सुवें आमी जेजूक लागीं सरता ह्या घडये एक आमचे दोळे आमी दंपया आमचें समर्पण आमी करया हें वर्तें सत आज आमी जाणा जाता आसतना आनी ह्या म्हयन्यांत ऑक्टोबर म्हयन्यांत आमी आसा आमी कोंताचो तीर्स करता वा मोरये माय मुखांतर देवाक आज आमी ओगोळ जाता देवाक मान करता बुडव्यांची राणी जावन
ती आमचे खातीर विनाती करता आनी ती दुतांक धाडटा. तिका अधिकार आसा आमची सेवा करूंक जतन करूंक. देखून आज तिचे मुखांतर जेजूक आमी लागीं सरया. जेजू सर्गा संवसाराचो राय आनी ह्या रायाची आवय जाल्ली बडव्यांची राणी आमचे खातीर ती विनाती करूं. आमी कोणाक दिंबी घालूंक जाय जाल्यार दिंबी घालया. आमचें समर्पण आमी करया. गावया आमी गीत I37 पेज 129. तेरे पास आता हूँ. सुम्या तुका हांव लागीं सरता, तुजी स्तुती करता आनी तुका नांव वाडून हो गोळसून सुम्या हें सगळें तुवें आमचे खातीर केलां म्हणून वळखून आज आमचें समर्पण आमी करता. आमकां समर्पी आमचीं कुटुंबां आमचीं तेंसवां मागणी सकळ जेजू आनी माय आमकां आधार दितात. आमचे सुमे सदांच आसात. पवित्र सक्रामेंतांत जर आसचो तो सुसुमे आमची मागणी आयकुचो. पडव्यांक रचलोलो मोरी मायेक रचना जावन ऊंच उबारून तिका आस प्रत्येक मान प्रत्येक अधिकार दिल्लो. आज आमचे खातीर विनाती करची ते आमची समेस मागणी कुटुंबां प्रत्येक तरान कोणी कश्टांत वायटांत संकश्टांत आसात तर आर्थीक संकश्ट रीण जाग्याचे समस्ये कोर्टान केस कुडीची मती आनी आत्म्याची भलायकी आमकां गरज आसा. देवाक लागीं सरया, सुम्याक लागीं सरया आनी म्हणया तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास. तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास. तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. यीशुआ 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 यीशुआ
आमचे दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया. जेजूचें नांव व्हडलें नांव. ताच्या नांवांत आसा सुटका आनी सुडवण. ताच्या नांवांत आसा बरी भलायकी, शांती, समाधान. तें नांव आमी बावडटान उसारत आसतना आमचें थंय हर एक तरांची कृपा वाडून येता. आमच्या घरांत, आमच्या गरजांत, आमच्या पिडेंत, संकश्टांत, आमच्या हर एका वायटांत त्या कृपेन आमी बरीं जाता. आज जेजूच्या नांवान आमचे हात उबारत आसतना मागीर आमी प्रतीक तरान बऱ्या भलायके खातीर निशा, केविन कुटिनो, अनिल शाले, अन्ना मारिया बेलतंगडी, तेरेसा नोरोना कुवैट, झेवियर बेलतंगडी ह्या बाबांनी सवार जाणांनी हांगासर ते संवाद हाडलेलीं आसात ह्या मंदिरान. सवारांक आमी मागता म्हूण बसयलां. आज कश्टांत आशिल्ल्या हर एका बाबांनी खातीर आमी आमचे दोनी हात उबारया. जेजूचें नांव आमी उलो मारया. जेजूक स्तुती करया. ते अंश पडवे निरंतर स्तुती करन आमचे खातीर देवाक वाकणटात, विनंती करतात, मागतात. ती मोरी माय बुडव्यांची राणी सन आमचे खातीर मागता. आज आमी एक दीस सर्गार वचून जैते वोन जावन आंच्या बरी आमी जातेल्या म्हणटा देवाचें उतर. आज आमी हांगासर देवाक लागीं सरचीं आमचे दोनी हात आमी उबारया. ताची स्तुती करया. ह्या बाबायनी खातीर, सगळ्या संवसारा खातीर, विविध गरजां खातीर आनी मागया देवाची कृपा सुमेज संतय वाळून दी म्हणून. येशुआ तेरे पास आता हूँ, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. चलिए हाथ बान येशुआ, येशुआ. God bless us as we pray. येशुआ. Bless us in your name, mighty name. Jesus तुझे नावान आशीर्वाद. येशुआ. आमचे एक कुटुंब, आमचे एक वर्ष, आमच्या बाबांनी येशुआ. आमचे घर, आमचे सागे, आमच्या मोगाच्या प्रेस्तान. येशुआ. Sore white संकष्टान समोर Lord we pray, bless us. येशुआ. Heal and deliver us. Set us free, Lord. May your kingdom come. येशुआ. May your will be done, we pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yeshua. येशुआ. येशुआ. मागे आमी कुटुंबानंतरलेल्या सुमेज खातीर प्रतीक दिनावडास मी करता. नरोना आनी सल्डाना कुटुंबान सरलेल्या बसोत मागणी विचारता. पीटर नरोना कॅनडा, पीटर मोंतेरो मालाड, विक्टर लॉरेंस डिसोजा सुरतकल, सिसिलिया वेगस पुत्तूर, फ्लोरिन डिसोजा सोमवारपेट, ऑल्विन आणि सेलिन फर्नांडिस अंधेरी, विन्सी अल्वारिस बिचय, अब्राहम आणि मार्शल डिसोजा कंजूर मार्ग. कुटुंबांत सरलेल्या बसोत मागणी विचारता. एडवर्ड क्वाड्रस कादरी, तशेंच सेवादीन एडवर्ड क्वाड्रस कादरी आनी पुलगत आत्म्या खातीर मागणी विचारलां. सिल्विया डिकोस्टा कुवैट ह्या बाबांनी सवय मेळोवन आमच्या कुटुंबानंतरलेल्या सोडास कडेन आनी म्हणया. ससनाचो विशय उदी तांकां सुमया निरंतर प्रकाश संचेर भगवंती समाधानांत ते विशय गुंदीत. आमेन. तेमी घालून सुम्याचे आशिर्वाद आमी सुन घेवया.
प्रवेश गीत आमी गावया. दैवी गायन बुकांतावनू गीत संको ये 16 पान संको 25 पेज 25 ये 16. ये सौम्या ये धन्या तुझ्या मंदिरांत येव आशेता. ये सौम्या ये धन्या तुझ्या मंदिरांत येव आशेता. ये सौम्या तुझ्या मंदिरात येव उतर तुझे हवाय करता. उतर सौम्या तुझ्या मंदिरात येव उतर तुझे हवाय करता. उतर तुझे हाव ऐकता ऐकता ऐकता. ये सौम्या ये धन्या तुझ्या मंदिरांत येव आशेता. ये सौम्या ये धन्या तुझ्या मंदिरांत येव आशेता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवा तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. क्रिस्त ते म्हणजे मोगाळ बाबानो आणि बहिणीनो, ह्या सगळ्यांच्या वक्त आम्ही सौत एकूटाम जावन या वेदी भोंवती एकठांय जाल्या जेजूच्या पवित्र बलिदानांत वांटेर जावच्याक. जेजूचे बलिदान पवित्र बलिदान पूण आमी जावन आसा पातकी आसकत. त्या देखून आमची पातकां आमी ओळखून घेवया आमी आनी सुमेलाक आमी भुकसाने मागया. हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तनाव विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगयो सदांच उपकार मुर्येक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठ अपराधा लागीं विनय करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वदा देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनच्या जिविताक फावो. आमेन. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. प्रार्थया. महिमेवंत देवा सर्वपुत्र बापा, सदा तुझी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी सक्री कर आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्यान एकवटांची येता आनी रेजोड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, तुमी सैभान अस्कत वा नेणारी देखून हें सालतें उलोवणें तुमचे लागीं हांव उलयतां. जशें एक काळार तुमी तुमच्यो कुडी आनी इस्कळ आनी खोट्या वाडण्याच्या गुलामपणाक ओपून दिल्यो, तशेंच आतां नितीवंतपणाच्या गुलामपणाक पवित्र कामां खातीर ते ओपून दिया. तुमी पातकाची गुलामां आसतना तुमी नितीच्या जिवना खाल नातलेल्यात. आतां तुमकां लज्जच्यो म्हण दिसतात त्या करण्याचो तुमी तवळ कसलो फळ जोडलो. मरण जावंक पावलें शेवट ह्या जिवनाचो, पूण आतां तुमी
पातकाच्या बांदपासांतली सुटल्यात आनी देवाची गुलामां जाल्यान. हाचो फळ तुमचें भाग्यवंतपण आनी हाचो शेवट सासणाचें जिवीत. पातकाची मजुरी मरण, पूण देवाचें धर्मार्थ देणें क्रिस्त आमच्या समिया जेजू थंय आमकां लाभलां तें सासणाचें जिवीत. देवाचें उतर हें देवाचे उडोपकार. आमची जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरलेलो खरोच भागी. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो खरोच भागी. जो कोण खोट्यांची बूद घेवन चलनासतना, नश्ट्यांच्या वाटेर रावनासतना, अधर्म्या सांगी बसनासतना सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस रात ते नियाळता तो खरोच भागी. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो खरोच भागी. हो वाळत्या व्हाळाचे देगेर रोयलेल्या रुखा बरी. असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. हाची पानां किदेंच भावनांत आनी हातीं घेतलेलें सक्कडी सुफळ जाता. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो खरोच भागी. पूण खोट्यांची संगत अशी न्ही. ते वाऱ्यार उबोवन वेता तसली पोल म्हणयेत. नितीवंत वाटांनी वेतेल्यांची सर्वेस्पर जतन घेता, पूण खोटे आपलेच वाटांनी नासाक वेतात. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो खरोच भागी. उद्गार उबे रावात. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू क्रिस्ता वळखोवच्या आनी ताचे थंय रावच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सक्कडी एक लुकसाण आनी सर वस्तूंचो नश्ट एक कोयर. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. चवळ जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, हांव संवसाराक उजो लावंक आयला आनी तो आतांच पेटलेलो म्हाका जाय. हे शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आशयत. एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यान म्हाका जिवान जीव ना. संवसारार समाधान हाडूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंतात वे? समाधान न्हय, हांव तुमकां सांगतां, तुमचे मदें वेगळो सार घालूंक हांव आयला. ह्या फुडें एकाच कुटुंबांत 5 जाणां मदें अशें वांटे जातले. ते एक दोगांचेर आनी दोग तेगांचेर आड रावतले. बापय पुताचेर आनी पूत बापायचेर, आवय दुवेचेर आनी धूव आवयचेर, माय सुनेचेर आनी सुनू मायचेर आड रावतली. देवाचे उतर हे. वागणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, आयच्या वंजलाची उतरां आमकां आयकत आसतना आमकां अजाप जावंक पुरो. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक शांती सुखवर जावन आयलो आनी आयच्या दिसा तो सांगता, हांव ह्या संवसाराक उजो लावंक आयला. तुमचे मदें गात वेगळाचार करूंक हांव आयला म्हणटा. आयच्या दिसा हांव तुमचे मुखार 3 संगती दवरूंक आशयता. केवळ 3 संगती. पयलें जावन आसा उजो. पवित्र पुस्तकांत उजो म्हूण सांगल्यार देवाचे आसणे, देवाचे हजरपण, उपस्थित प्रेझन्स ऑफ गॉड. निर्गमन पुस्तक अध्याय 3, 5 वळेर आमी वाचता. मोइजे आपल्या मामांच्या बकऱ्याक घेवन तो एका पर्वतार चडटा. हरप पर्वत तो. थंयसर तो पळयता एक बळे उज्यान आसता. त्या बळेच्या लगीं वयता एक कितें उजो पेटता म्हूण पळोवंक वयताना त्या उज्यातावन एक आवाज आयकता, लगीं सरनाका, तुज्या पांयांची वणातून काड, तूं उबो आसाय तो पवित्र जागो.
वय म्हज्या मोगाळ बाबान आनी भयण परत्या आमी परण्यासल्या वचता एनॉक आनी एलिशा हांकां उज्याच्या रातांत वयर उखलून व्हरतात आनी नव्या सोल्यांत उज्या रुपार पवित्र आत्मो त्या धर्मदाचे वयर येता वय म्हज्या मोगाळ बाबान आनी भयणीनो कसलो हो उजो जावन आसा देवाचो मोग हांव संवसाराक उजो लावंक आयला आनी तो आतांच पेटोवंक आसा म्हाका जाय वय म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो हो देवाचो मोगाचो उजो ह्या संवसाराक पेटोवंक आसा आनी ह्या संवसारांत असले ते खोटेपण नासोवंक आसा आनी संवसारांत असले ते बरेपण उरता वय म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो दुसरें जावन आसता स्थान जेजून जॉर्दान न्हंयेंत जुआंव बाप्तिस्ताच्या हाताखाल पवित्र स्थान घेतलो आनी 40 दीस आनी 40 राती आरण्यांत वचून मागण्या ताणें करचिलें आनी आतां जेजू परत्या सांगता एक स्थान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीव ना हें स्थान जावन आसा रक्ताचें स्थान कश्टाचें स्थान मरणाचें स्थान तेच ताणें खुर्सार उमकलून आपले रेगत पुरा व्हरून स्थान घेतलें थंयच ताचें मिसांव आखेर जाता जुआंव बाप्तिस्ताच्या स्थाना वरवीं ताचें मिसांव आराम जाता आनी खुर्साच्या त्या स्थाना वरवीं ह्या खुर्साच्या मरणा वरवीं रक्ताच्या स्थाना वरवीं ताचें संवसारी मिसांव आखेर जाता आनी तिसरें जावन आसा वेगळासार हांव तुमकां सांगता तुमचे मदें वेगळासार घालूंक हांव आयला समी जेजू ह्या संवसारी हिंसा दिवंक येवंक ना बघा तो आयलो ह्या संवसाराक शांती दिवचे खातीर समाधान दिवचे खातीर तो ह्या संवसारांत येत आसतना खोटकारांक ताणें नितळ केलें पातक्यांक बक्षिलें पिडेस्तांक बरें केलें आनी खंय गेल्यार ताणें समाधाना विशीं तो उलयलो शांती विशयां तो उलयलो तो पुना जिवन जाल्या उपरांत आपल्या शिसांक दिश्टीक पडोवन तो शांती तुमकां म्हणटा समाधान तुमकां म्हणटा आनी आयच्या दिसा ह्या वांज्यांत आमी आयकलें हांव तुमकां सांगता तुमचे मदें घात वेगळासार घालूंक हांव आयला हे वेगळासार जावन आसा पाडपणाक न्ही बऱ्यापणाक ते जावन आसा देवाचें राज ह्या संवसारांत देवाचें राज विस्तारूंक म्हूण तो आयलो देवाचें राज विस्तारत वचत जाय ते एका वेगान वचत जाय गळाय केले नासतना देवाचें राज विस्तारून वचोंक आसा आमी पळयता आमी आयकलां सबार जण ह्या देवाच्या राज्याच्या मोगान पडटात ह्या सुमयाच्या मोगान पडटात जेन्ना जो कोण ह्या सुमयाच्या मोगान पडटात ताच्या देवाच्या राज्याचे मोगान पडटात ते तांच्या कुटुंबांत पयस वतात तांची कुटुंबां तांकां पयस करतात तांचे समाज तांच्या समाजांत पयस करतात कित्याक हो सुमयाचो पट लावचो रे म्हूण आमी सुमयाचे पट लावतरी आमी सुमयाचो पट लाव करता आसतना आमचो संवसार आमचे समाज आमकां समाजांत पयस दवरूंक पुरो कित्याक आमचें तें आसा सुरवंदार वय म्हज्या मुखार बाबानो आनी भयणीनो त्यातून आमी आमकांच देवाक समर्पण दिवया संवसार आमकां वेगळासो करूंक पुरो पूण आमचें तें आसा तो सुमी जेजू क्रिस्त आमेन D16 5 4
मोग आमच्या काळजासो वावर आमच्या हातासो हाडून आयल्या बापा तुझे समोर स्वीकार कर कानिको मोगान तुका दिवच्यो फळादी कर बापा वावर आमचो तुवेंच दिल्ली सर्देनी आमची सगळी ही जिणी बापा मोगान स्वीकार कर उंड्या वायना सोबे घे आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे म्हज्या बाबा भयणीनं म्हजें तुमचें बलिदान सर्वदा देवा बापाक मानत जावन मागात आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नका सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव देव आमच्या मोगाळ बापा तुवें आमच्या हातांत घालाय ह्या थिन्या वरवीं तुजी कृपा आनी निश्कलान आमकां दी तुजे सेवेक भेटिल्ली ह्या पवित्र कुटा वरवीं आमचें मन पातनांतलें मेकलें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध आनी निर्मळ जावं दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे असो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपुदच्या देवा सर्व काळेन सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायद्यानी दिसून आमच्या फायद्याचो आमचे दिन वासून तुका क्लेशीस गरज ना तरी आमी तुका दिन वाचून जाल्या हे तुजेच आमकां अनेक देणे आमच्या दिनवंसाच्या प्रार्थनान तुजी वरवीं बिलकुल चडना तरी अशी प्रार्थनान क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवींच आमी तुका कृपेन वाडत वेता देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूत सुदलपा तुका मान भोवमान दितात तांचे बराबर आमी तुजी कीर्तन निरंतर गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय बापा खरंच तूं पवित्र तुवें सगळ्या पवित्रपणाचे सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या क्रिश्चन कस्ट म्हणून सत्संगेच्या आदीं ताणें उंड घेतलो तुका तीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कून तुमचे पसत समर्पणची त्याच बरें जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान तेन वाचलो ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांटले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ने कराचे हे रगत पातकांचे बक्षाने मेलच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशा पसत वरवतले हे म्हज्या उडासा करात
Bawa tersebut pergetuyan. Jesu melo, Jesu jiwan zala, Jesu nobian yetalo. बापा जेसूच्या मरणाचं आणि पुन्हा जिवंतपणाचं आम्ही भक्तीपूर्ण उदास करता आणि हो जिविताचं उंडो आणि सृंची कास तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवकांची सेवा करून आमकां फावो केले दुखेन आमी तुका तीन वाचता आणि जेसूची कोट आणि रेगत शेवटला आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावरवी एकठांय कर म्हणून नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचे विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उदास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिन बापा, पेटा पाऊल आमच्या गोली बापा आणि सगळे एजकी वर्गा बराबर तिका प्रेतमोगान वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेळून ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टिगत मेळ्या सुमेस्तांक तुजे परसळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांचे दया करून मागता. ओंकार मरी देवाची माय संगाती सांज सपती संत आनंद जॉन्सन सुजा फर्नांडमेंट्स सर मारतीर भगवान धर्मता आनी सर्व काळी तुका मनवळ्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजू पवित्रज्ञाच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरंदाची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेली प्रार्थना दीर्घन म्हणुया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आमकां दी आनी आमची केल्या आमची ताव तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सर्वच काही आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सुरत जेजू क्रिस्त येणे बरोवश्या आतरतेले आमकां तुज्या उदार काकोती सिरपत्यांनी सुटय आनी सिर अकाद्यांतली वाटय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मता मळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेचे भोवतेची दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमेत तुका शांती दीन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट सरायता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोग आसो आनी एकवट आसो गुर्तूर जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतात ती शिळे जेवन आपल्यान ती सुभागी. Semia tu yang menjadi maka fauna pun jutaan semaka pelaiki menteli. Kumgara cenggita gisangko E17 pansangko penasani se page 56 E17. Isomia karzan moja rako nasa येण्याक तुझ्या येवेगिये जेजू राया स्वागत करता तुका. जशे जोडोन आसो दिवो उजवाड
उजवाड दिवन परजळता तशे अस्क जीव मोजो मोगान तुझ्या सोबता येसुमिया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्याक तुझ्या ये वेगिये जेजुराया स्वागत करता तुका पात्रेगाच्या कुंभाराचे मागणी मोगला जेजू तो पवित्र सक्रमेंतांत तुबो पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येता खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येता हांव सर वस्तू प्रास तुजो सट मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंत घेवंक साथ दितरी आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे दिन संपूर्ण एकवटीत जाता आनी हांव तुजे ते संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिंगस हांवें वेगळाच म्हाका सोडिनाका आमीन आमीन प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा ह्या सर्गीन जेवणांत परतें वांटो घेवंक तुज्या जिवान आनी मोगान तूं आमकां वाडाशें कर तांचे वरवीं ह्या संवसारी जिवीत सगळो आदार आनी सर्गींच्या गोठाचो अदीक संपूर्ण समजोनी आमकां मेळोशें कर मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमीन सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी सर्वदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमीन वचून येयान क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार गिसांको G3 पांचांको 69 पेज 69 G3 दी मोज्या दिव्यांतेल हांवें जळच्यान दी सोम्या तेल मोज्या दिव्यांत दी मोज्या दिव्यांतेल हांवें जळच्यान फावो कजाच्या काकेर पर्या गव्या होजाना रायांच्या राया गव्या होजाना राया मोगाळ पोता सोवे ओंकार मोरिया शिवादी भगवान कृष्णाचे कृपेन निरंकार आमचे देवा आमचे दसमंते बापाचे पुताचे आणि पवित्र नामी आमेन